Teeme korralikult, kuradi kannad või võistkonna, Barcelona. Vahetus! Maretiga vahetus! Too pall liikuma, tahame keskel. Lähe üle! Tee tagasi. Rooma, mine äärest, saad äkki praegu.
Keskel toetab mind. Läheb, hundid eluga, toome ära, aeg on. Jalga, Glen, püüame, jalga pall. Keskel Maku seob. Küsi, tee hääl. Alla Glen Raik. Mihkel sisse.
Üles, Riks natuke. Anna. Jäta Maidule! Дай скажи, что слушай, Один босс и все, нормально, Aeg on,
ärge lahmige, kurat, hoidke pall maha! Предпоследнего паса. Последний уже не говорит. Предпоследний. Rahu nüüd! Назад мяч отдали, никто не протягивает. Сколько еще играть? Вперед, чтобы не бежал. Ну а сейчас 2-1 проигрываем. Уже, мне кажется, если проиграем даже 3-1, уже особо ничего не изменится. Не-не-не, я понимаю. Просто тот факт, что нужно, чтобы кто-то мог сейчас, знаешь. Совет, вот здесь. Сколько изменилось? Ну, в данный момент или это... Нет, в данный момент, если... Nii palju kui on protokollis, vahetusmäed ja treenerile ennast nii kirjutab. Kõlav ees oled. See käib ainult meie või teiste võistkondade? Meil on kõik kirjas. Mis seal? Ainult meie võistkondade käib. Kõik on kirjas seal? Minge! Veek! Nüüd läheb! Veksi!